Ćao Šećeru, dobro nam došli danas u Kajzamilu, u ovu kuću što imamo prodati, znači ti 4 stana. Stan se nalazi u potkrovlju, prostite. Imaš tu na levoj strani toalete sa umiljonikom. Imamo u Sezenu 80 kvadrata stambenske površine. Vamo se nalazi primaća soba sa kuhinjom. Ovdje da dođe jedna jako lepa kuhinja sa kuhinzlu. Stan je klimatiziran, a za kompletan je stan klimatiziran u potkrovlje. Zgrada je mala, ima samo 10 stanara, znači odlično. Ne moraš da se svađaš sa komšijama. Ovdje imaš jednu terasu, ona je na istočnoj strani. Lokacija je fantastična. Imaš gore kod Vienna International Center, znači internacionalski klijentel. U Enc imaš otprilike 5 minuta ideš peške. Možeš sa njim da ideš do prvog bicirka, znači do srca Beča, kako se kaže. Jako dobra poveznica, možeš dole malte ne sa bikinijom da odeš da se okupaš na Alte Donau. Znači lokacija je stvarno najbolja ovdje u 22. bicirku, znači što se traži. Dalje dolazimo do spavače sobe. Stan ti je, znači, ausgestattet sa parket podima, jako je moderan parket, imaš ove električne Nachtstuas. Tu isto jedna terasa, znači to je naveče sunce ili ujutarnje sunce, tako reći da je to relativno hladno. Klimatizirana je svaka soba, kako sam već rekla. Jako lijep ton od pločica, na levoj strani i desnoj strani se nalazi kupatilo sa kadom i sa dušom. Znači stan ima 2 toaleta, znači uvijek je to praktično radi gostiju kad ti neko dođe u stan. Također ti se znači nalazi ovdje spavača soba sa puno svetlosti. Znači potkrovlje, 10 stanova sve zajedno, samo su još 4 stana za kupiti. Jedan smo jučer stan prodali. Kako sam već rekla, 80 kvadrata, 20 kvadrata terase, podrum ti je uz to. Možeš isto u kući ima fitness bereich, znači da ostaneš vitalan. Možeš da odeš dole da se treniraš, znači ne moraš ništa da plaćaš. Ova je zgrada građena na Baurecht, znači grunt nije tvoj nego od crkve, ali manje više to ću ti dovesim kod termina. Cijena je 699.000 za ovaj stan, svaka kvadratura ima svoju cijenu logično. Pa nam se javi samo kod Klasarno Partner Immobilien.